NESO kalak sang ya kejing persya ya kemat kepala klut bah ha kebaya day halo kejing penpena ban penteri kam no ki kendon jong ka CAA kepala penteri kam na ka sarkar pedeng na duk ka khat atrik mentau bunai ha ka ne kejing yeki ka don kejing thang ki kot ka CAA ha kemat ka office jong ka embos ka badon halai shumer shillong kiseng samla pule bakentup ya ka KSU FKJ GP kila isim bentalang ha ka ne kejing persya kila don kejing peta ban persya ya ke CAA haki plakat ban bana la don kijing tho baka sarkar pedeng kedai ban ai da ka ILP bat ka NESO kan umla ban pedeng la no ru ya ka CEA ya kan keji khila alam da chairman ka NESO uba Samuel Jerwa uba la ong bai kedai la le klem da la don kijing perkat ya kirit pait baru la ong bana ka benta kijing ki ban sawan kin sarai ha kijing lang jongki Gila bergerak macam perang keluar dari Amslam Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, Punjuru, Potura, Nilai Rai, Pemerintah Kasih. Hadir baka sarkar India mendin kalapan pernah ya kini girul. Pemerintah Joko Citizenship Amendment Act arja tak kendai. Nakaliang Joko Deso kebelayai persyak. Nadu arja kan real. Ya ka CB mengitip atau kopor. Bat kelas CA kau Disember arja tak kendai. Nakaliang Joko Deso hadir baka sarkar India mendin kalapan pernah ya kita girul, kita kendon, kipanla pun penderikam. Ya ka Citizenship Amendment Act. Nakaliang cengi penpau kejing persyak. Baka sarkar India hadir palak sauduli kisnam. Bakala penlongan ya ka CA arja tak pendai. Jaka kan pek kita kejing kejing bot jing nam jong ki trai muluk jong ka than sti lami brokoi hari ini ki saus nam tam ka klem perkhat kita rei penban pose kawan ra penban lagi ni ki an ki belong persya ya kaphakamyat jong trai muluk dan ni indigenous people jong ka than sti lami i brokoi ki red pai jong ka than sti lami brokoi nyai dawa yak hok jongi nakawai ka por sakoi pat lakalong hajalam Meghalaya lakalong hajala Assam Tripura Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh dan ni Manipur nyai dawa yak hok jongi re ka sarkar India jaga akan ai kita kijing lawa ki benlong kajing ada kajing pendek pensa ya kariti kedustur kajing pendek pensa ya ketien ka thli henrei ka manraman na kanya kaan ka benlong kajing penslur ya ki bari ki buan na po Bangladesh bagin yo long kita ki trairi hang ni po dari India hi borowe dan nak liang jong so ni persya ya kani kajing le jong sarkar India ban ki kwa ban pha ka khubor ka basai Jaka sarkar India bagani kejing yai le mina jaka sarkar India le se kan wanra ya kejing skau mong kejing saudiau jegi trai muluk nadu ki poro menshwa ban hadu ni khilmat pamenta bata kejing ya cengai kadang cengai kejing dei na kawai ke spor syakawai pat ban kum kejai bendil red pat hang ni po celam Meghalaya kejing yai le mina jaka sarkar India na kawai ke snam syakawai pat kawan ra aru ya kajing pitar jegi samla hagi babon giliang bat kawan raru kajing ya kenat kajing bamya sutanat baka sarkar India kale ini kiai belum persya ya kabah kamian jongi ki trai muluk ti hakum kene kapor ngin perpawi kajing persya jongi ya kani gi an menta jong kasi bat kajing persya jongi om tang hali selong ri hatura bat giwai pali benta jong than sti lambingi menta kasien kane so dekat pada KSU yang terpau dan jik persyak nak mengitang ya kini di rules dari kian jong kasi hakan ni kapol pemerintah please. Citizen first is our motto. We believe that our citizens
need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.